کودکان هسته زندگی ما بوده روزگارمان رو نکهت و تراوت تازه میبخشند. اما متاسفانه بعضا طفلکان با این یا آن نقص به دنیا میآیند یا بعدا در دوام حیات در نتیجه تاثیر عامل‌های گوناگون از جسم سالم محروم میشوند. مخصوصا سالهای آخر این حالت زیاد به چشم میرسد. شتابر متخصصان سوها میگویند امروزها توجه دولت و حکومت و علل خصوص والدان نسبت به سرنوشت کودکان دارای امکانات محدود زیاد شده ایستاده است و بهر آنها مرکزهای گوناگون به فعالیت شروع نمودند. یکی از آنها این مرکز دلهای گشاد می باشد که کودکان عقلاً و جسماً خفا مانده را به آغوش خود گرفته است. باعث خوشنودی است که امروز در مرکز مشغولیت‌های ما بهتر و خوبتر به راه مانده شده ایستادند. بسیار یک گویم گروهی نغزی گروهی کلانی متخصصان در مرکز کار کرده ایستادند. هم آموزگاران، هم لوگوپدها، هم گویم متخصصان اوید به تربیت جسمانی کودکان، متخصصی فن موسیقی، متخصصی فن رسم و صنعت. امروز مادران بسیارتر شوقمند شده ایستادند برای اینکه آنها نتیجه کاری متخصصان را دیده ایستادند و الکی درک میکنند که از آن که کودک در خانه نشیند و با یگان کار مشغول نشود، بهتر آن که به مرکز بیاید، در مرکز مشغول آموختن درس شود، مشغول آموختن یگان ملکه نو شود. بهرام یکی از آن کودکان است که هنوز از بطن مادر با نقص قفامانی نطق و آسیب معینه سر به دنیا آمده بود، ولی متاسفانه والدان سری وقت این نارسایی فرزند خویش را پی نبردند. وقتی به طبابتش شروع نمودند او الکی 4 سال داشت. این همه تحصیلی که داشت همه کمبودش ما میفهمیدیم که شیرخش رو خوردن نمیتونست، بعد همه صداشان دیگه خیبت، لیکن ما اهمیت نمیدادیم، میگفتیم که خیلی ساز میشه کودک، البته کلانش ساز میشه، خوب میشه. که بعد 4 سالگیش در ما فهمیدیم که تحصیلی داشته، گپ نمیزد اگر که تو اپراسیون نکنیمش، تو لوگوپد نبریم، این گپ یاد نمیگرفته. با ما فهمیدیم، با ما خواستیم ای پیام کودک شدیم، اپراسیونش کردیم. و گفتن که کاری لوگوپد، این از طرفش گفتن کاری لوگوپد. و ما قرابالا بردیم، اپراسیونش کردیم. اونجا لوگوپد اونجا قطعی مصلحت کردیم که لوگوپد اونجا دور که بود، شکرانه خدای نزدیکی خانه ما که بود اینجا آوردیم. نه طول 3 ماه میشه که درس میخونه. شکرانه خدا پیشروی هسته، درسش خوبه. وقتی ما با بهرام هم صحبت شدیم و پسرک آرام و گپ درو به نظر می رسید. هرچند سخنهایش پورا و فهمانه بودند، اما او کوشش بیان نمودن فکرش رو می کرد. مادرش باشد می گوید تا چند ماه پیش احوالش تماما دیگر بود. در خانه بودیم، ما همی 3 ماه پیش همی مرکز دلهای گشاده آمدن، در خانه بودیم، قطعش بودیم. چی بود؟ ناراحت بود، نمیبرم قطعی جوراش بازی نمیکرد، قطعی کودکو بازی نمیکرد، جورادار نبود. ای وقتی که ما همی جا اومدیم باز قطعی جوراش بازی میکنه، بیرون میبرویه، با جوراش فوتبال میکنه. خودشو نمیبرومدن بیرون و چه میگفتم برویم ما را گنگ میگن، ما را میگن خشو گپ زدن نمیتونی، نمیبرومد بازی نمیکرد قطعی جوراش. شکرانه خدای نمی 3 ماه که ما همینجا اومدیم، در همینجا طبابتش گرفتیم، قطعی جوراش بازی میکنه، با جوراش یه امر همین بیرون نمیسته از خانه ده و چه ما رفتیم پیش جورا میگم. رسول اول وقتی که وی آمد وی بسیار نمیخواست همراه شدن با دیگران. کودکان الکی شدگی، اون کسایی که الکی 1 ماه 2 ماه آمدن عادت کردن شدن درس گذاشته ایستادن، بهرام جان آمد و نخواست اول همراه شدن، نمیخواست مادرش همراهش میشید. لیکن ما اساسا دل وی رو یافتیم، راه یافتیم به دل او. حاضر خوب است، گپ نمیزد، نمیخواست گپ زدن. این بسیار یک زیق میشه وقتی که هر یک کودک میبیاید که اول وقتی که با تماس نمیرود با ما گوییم که زیق میشیم، لیکن بعد وقتی که میبینیم که نتیجه کار ما الکی هست، کمتر کار پیش رفته ایستاده است، این الکی باعث خرسندی است. امروز بهرام الکی تماما دیگر کودک است. زیق بود، گیزاله بود، موقتی به نسرینگ میزقتی اپوش خوب بازی نمیکرد،
бенастрин қачон гап мезад дафтар ручкой онора медрун онора да дарсошон ғамшон медод ай вақте ки мо ба ин марказ дилҳои кушода овардем бачама хеле пешравӣ астай да дарсо ҷавоб метиҳад китоба қадрша медона ручкара қадрша медона бо апош хушрӯ бозӣ мекунад дарс тиёр мекунад қати апош. кӯдакон аллакай дар синни яксолагӣ калимаи аввалини худро ба забон меоранду табиист ки волидон аз ин дастоварди фарзандашон шавқ мебаранду меболанд. аммо Баҳром бори аввал баъд аз 4-солагӣ ба сухан гуфтан шурӯъ кард. дар ин марказ бошад айни замон ба инкишоф додани нутқ машғул аст. ҳозир хеле пешравӣ аввало гапоша намефаҳмидем мо чӣ гап мезад намедонистем мезад гирья мекард ки намефаҳмид хичамни гап задани хича намефаҳмид ки хато мезанам мо намефаҳмем. ин аз 3 моҳ шидае ки мо ҳамҷа меем дарс ки мехона гапзанишам хушрӯ шидай қатиш логопед кор мекунанд. ҳозир яками тоқа ҳарфи ре мондааст 3 монда талаффуз кар наметавонад ҳама ҳарфро ёд гирифтаа ӯ ака тари калимаҳои камкамака медонистед хеле калимаҳои кабисёра гуфта наметавонист рӯзе ки омадем инҷа хушрӯ мега хеле мо мефаҳмем гапоша. Баҳромҷон бисёр кӯдаки болаёқат ҳаст. Болаёқат ҳаст, бисёр ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад ки он вазифае ки ба вай дода шудааст пурра иҷро кунад. Дастошам бисёр ҳози аллакай нағз рафта истодааст, менависад нағз, ҳусни хат дорад, ҳусни хаташ нағз. Компютер аллакай омӯхта истоде, мо бо вай худаш мехай презентатсияро мегирад, вай мекунад пасту боло карда, аллакай бо клавиатура шинос аст. шеърҳо мехонад бо забони худ. яъне ки он чизе ки дар гирду атрофи вай рӯй медиҳад вай нағз қабул мекунад ва дар бораи ин боз гуфта ҳам метавонад, нақл карда ҳам метавонад. шуғли дӯст дошташ мега ман калоншам солдат мешам мега ҳамин шуғли дӯст дошташ ҳам митса мегум ин касаба неста ира хай ҳатман мекунед шумо бояд калон шуде шумо хизмати ватанам мекунед бо баъд ягон шуғли дӯста не мега ман ҳам солдат мешам дига чиз дига намешам. машқа нағз мебинам ами логопед биём ҳар рӯз амиҷада меоям машқ мекунам. баъд ами чи расм кашида нағз мебинам ва танка кашида нағз мебинам. танка мекашам. барои инкишофи ақливу ҷисмонии кӯдакон дар марказ аз воситаҳои гуногун истифода мекунанд. яке аз онҳо ин табобат бо воситаи мусиқӣ мебошад. ҳама кӯдакони ин ҷо ба ин утоқ бо шавқи зиёд ҳозир мешаванд. Баҳром низ аз зумраи онҳост. баҳромҷон яке аз шогирдаи мо мебошад ки аз рӯзи аввали омаданам бар ин муассиса аввалин бор бо ӯ ҳамсӯҳбат шудам, яъне ӯро дидам. баҳромҷон аз дигар кӯдакон яъне ки қафомонӣ дорад, тарзи дуруст суруд хонда, яъне ки рӯзи аввали омаданаш яъне ки нуқсонҳои нутқӣ дошт. аз рӯзи аввали омаданаш мо вақте ки ҳангоме ки бо пианино машқ мекардем, замзамаи сурудхонӣ мекардем, ӯ калимаҳоро дуруст талаффуз карда наметавонист. яъне ки тӯли чанд моҳе ки мо бо он машқ мекунем, аллакай Баҳромҷон сурудҳои кӯтоҳ дар васъи ватан, модар, сурудҳо аллакай мехонад. яъне ки барои Баҳромҷон хеле пешравии зиёд аст дар соҳаи мусиқӣ. ӯ худ ҳам хеле завқи зиёд дорад. ҳангоме ки мо бо тавлак машқ мекунем, ӯ каме ҳам бошад кашиш дорад, яъне ки дастонаш кашиш дорад. аз рӯзи аввал омадан ҳамин хеле эҳсос мешуд ки дастонаш камҳо кашиш дорад. ҳангоме ки мо бо тавлак машқ мекунем, яъне ки ритмҳо менавозем, ӯ ҳар ритме ки мо менавозем барои зиёд кардани инкишофи ақлонӣ кӯмак мекунад. аллакай ба барои Баҳромҷон хеле пешравии зиёд аст. ба боварӣ кӯмагӣ гуфта мешавад ки дар рӯзҳои наздик Баҳромҷон аллакай соҳиби як касби нав мешавад, яъне ки аз худ намудани мусиқӣ, навохтани асбоби зарбӣ, таблак, яъне ки ба пуррагӣ меомӯзад, омӯхт. ҳунари расмкашӣ баҳри инкишоф додани завқи зебоипарастӣ ва бедор намудани мушакҳои майнаи сару ангуштон нақши хеле калон мебозад. бар замми ин фаъолияти дӯстдоштаи ҳама кӯдакон аст. Баҳром низ дар рӯи коғази сафед тасвир намудани расмҳои гуногунро дӯст медорад. дарси расм мегзарем. ин расткашӣ барои кӯдакҳо барои фаҳмиши ақлонияшон бисёр фоидаовар аст. вақте ки кӯдаке ки гап зада наметавонад бо фаҳмиш, бо хаёлот, бо дастҳо ҳаракат карда, вақте ки дастҳо ҳаракат мекунанд,
ин вобаста аст бар сар, бо системаи асаб вобаста аст, онҳо метавонанд кор кунанд. вай аллакай ҳам нутқаш пешрафта истодааст, ҳам фаҳмишаш пешрафта истодааст, ҳам навишту рангу ҳамаи чӣ. Ин бисёр хуб аст. ҳозир мо ҳамин хел як вай доштем, супориш доштем, ҳамин мурғобӣ. ин мурғобиро вай бояд аз рӯи рақамҳо пайваст кунад ки расми пурраи ҳамин мурғобӣ пайдо шавад. инҷо ними мурғобӣ ҳаст, лекин дигараш нест. ин рақамҳоро вақте бо хат пайваст мекунад, расми пурраи мурғобӣ пайдо мешавад. ин чизҳо аввал камтар душвор мекашид, ҳозир не пурра. ин гуна расмҳо вақте боз мураккабтар метем, лабиринтҳо дорем, лабиринтҳо метем. гудак аллакай ин чизҳоро пурра аз худ карда истодааст. имсол Баҳром 7 сола мешавад, яъне имсол ӯ бояд ба мактаб равад. модар барои амалӣ шудани ин мақсадаш пайваста дар ҷаҳду талош аст. ӯ мегӯяд то имрӯз дар табобати фарзандаш боре ҳам хастагиро ҳис накардааст ва барои дастгирӣ аз пайвандонаш миннатдор аст. бисёр касалиё кашидагӣ бачаем, бисёр азобо кашидагӣ, шукронаи падару модарам, шукронаи бародарам ки ҳастанд, дастгирӣ мекунанд, хастагиро ҳис намекардам. вақте ки падару модарам ҳастанд дар барам, бародарам дар барам ки ҳастанд, хастагиро ҳис намекардам ки бачаем бемора ё ки бачаем духтур бурдан дар кора ё ки ман шароит надорам духтур бурдан дар итсорам фикрам дар намеомад. барое ки шукронаи худо ҳастанд, бародарам, падару модарам ҳастанд, дастгирии онҳо ки ҳастанд, мо хаста намешидем, ноумед намешидем. фақат ба пеш мерафтем ки ин писара инро ояндаи мо дар дасти ҳаминай, ира талош мекунем ки леченияш кунем, табобатш кунем, як бачаи паҳлавон бача шавад. хай ҳастанд, ҳамсоя буданд ки мегуфтанд ки ин оянда надорад, сахт мерасид, бардар чип тиш мефтанд, интернет тиш, ин оянда надорад мефтанд ва инаша ягонҷо кор бро мефтанд. лекин ман ба чиҳоро афтода намештем. ман модарам, ман кӯшиш мекардам ки ягон натиҷа хуб ба даст биёрам, бачаакам ягон ҳарфа ёд бигира, ягон тарбияро ёд бигира. фақат ман дар паи ҷустуҷӯи табобати ягон бача будам ки бачаакам ягон бачаи чӣ шава ки раҳ гашта наметавонист, то 4 сола раҳ гашта наметавонист. ҳам хеле мегуфтанд ки кӯдак ти инвалидтай мегуфтанд, кӯдак та бар дар ҳамун интернето парто, дар ҳамун ҷои бепарастору парто, ин бачаи то намешава, оянда надорад, ин раҳ намегарда. лекин шукронаи худо ина бачаам раҳгар шид, шукронаи худо ки ина тарбияшам хуб шид, гапзанишам хуб шид, саломатишам хуб шид. асри 21-ро асри илму техника мегӯянд ва дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи тиб низ бо суръат пешрафта истодааст. ба ғайр аз ин, дар баробари усулҳои духтуриву доругӣ роҳҳои дигари инкишоф додани кӯдакони дорои маъюбият низ мавҷуданд. махсусан нақши марказҳои солимгардонӣ ки имрӯзҳо бо кӯмаки ҳукумату давлат ва ҷамъиятҳо шумораашон зиёд шуда истодаанд, дар инкишофёбии ақливу ҷисмонии ин гурӯҳи кӯдакон хеле калон аст. муҳимаш волидон бояд ноумед нашуда пайваста дар талош бошанд.